reka ngushimire wowe tukiri kumwe nkubwire inshamake z'amakuru ngiye kubagezaho mu kanya. Ngenderwema Thierry, ndababwira ko RDF yakoze impinduka ku mpuzankano yayo cyangwa se uniform. Ndaza kujya mu Burusiya mbabwire ko niyo giterwa inkingi kuko Ukraine ngo yatwitse ububiko bw'intwaro z'Uburusiya mwokagire nkamwe ingo 83% zo mu Rwanda ngo zihagije mu biribwa. Rwamaganaho rwose abaturage biyujurije ibiro by'akagari byatwaye amafaranga angana na miliyoni 64 z'amafaranga y'u Rwanda. Abarenga ibihumbi 40 ngo bavuwe n'ingabo z'u Rwanda mu mezi 3 yonyine. Tanzania rero ho ishyaka CCM ngo ni Chama cha Mapinduzi yinjije asaga miliyari 2 na miliyoni 700 ngaha ngo ni mukuzuza ifishi zitora. Ndaza kubwira ko M23 rwose yahishuye ibyatumye ibiganiro byayo na RDC idoha ngo bidatanga umusaruro. Ndajya no muri Kenya mbabwire ko umugabo yatetse umugore we ngarangije amugaburira abana be, ariko mana umugabo yatetse umugore amugaburira abana. Ariko ngo Biden ngo yaciye amarenga ko ngo abayobozi b'i Burayi ngo bakumbuye ubutegetsi bwe. Abantu 4 baguye mu mpanuka y'ubwato yabereye i Berlin. Naho no turasubira muri Kongo babwire ko abajura ngo rwose bacucuye kiliziya maze Musenyeri ategeka ko bayifunga. Muntu we bakitwara na divayi koko twara na hostia yadatoye. Ndababwira ko Kabila na Katumbi ndetse na General Numbi bari mu biganiro rwose byo kwerekeza muri M23 mwakagire nkamwe biniki. Ndaza kubabwira ko kandi mu Burundi rwose mbonera kure zirashinjwa kwica abanyakongo akada abayoboke ba SNDD-FDD ukabyarama. Ngayo nguko rero reka twitse gatoya. Reka ngushimire wowe tukiri kumwe none ahangaha tukirimo kureba ibijyanye n'amakuru agezweho. Rwema Thierry, nabwiye ko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyakoze impinduka ku mpuzankano yayo. Ngaho rero ngo udutambaro ngo turiho ibendera ry'igihugu twambarwaga rero ngo ku maboko ngo twahinduriwe uko tugaragara, tuvanwa mu mabara akeye cyane dushyirwa rero mu mabara asa n'ayijimye. Ibi rero byatangiye ngo kugaragara mu ntangiriro z'uku kwezi. Ubwo rero bamwe mu basirikare ba RDF rwose bagaragaye mu ruhame ngo bari bambaye rero impuzankano ziriho utwo tudarapo dushyashya. Umuvugizi wa RDF namuzi ni Brigadier General Ronald Rwivanga yabwiye igihe ko rwose ngo impinduka ngo zakozwe ku mpuzankano ngo ari utudarapo rero ngo ngaruko ngo idarapo ryo ku kuboko rwose ngo ryari mu mabara akeye cyane abengerana mbese arebwa neza. Hanyuma kandi ngo ubu tukaba turi mu mabara ajyanye no kugira gutya ngo ku buryo aba yijimye, amabara arijimye mu kuntu wa mugani wagira gutya itara ryamumurika ukabona rwose uramubonye we. Aya mabara rero kandi ngo aya mabara ya camouflage ngo ni amabara ngo yihariye cyane ngakoreshwa kugira ngo umuntu cyangwa se inyamaswa cyangwa ikintu kitagaragara neza aho giherereye kibasha rero ngo kwibombera mu mabara y'ibidukikije bigigose. Ayo mabara rero ngo akunze kujya ku myenda cyangwa ku bindi bintu mu buryo buvanze kugira ngo bishoboke umuntu yakwihisha ikintu, kuvuga ngo ashobora kukwihisha nukajya umunyuraho ntumubone. Camouflage ifasha rero kwifasha cyangwa se ngo kutagaragara neza cyane cyane mu gihe rwose ngo hari ibyago byo kugabwaho igitero cyangwa mu gihe cy'ubwirinzi. Umuntu rwose ariko akwihisha kabisa
kamunyuraho ukagenda. Ikindi wamenya nuko burya ngo ingo 83% zo mu Rwanda ngo zihagije mu biribwa. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ngo umubare w'ingo zihagije mu biribwa wiyongereye cyane mu myaka 4 ishize uva kuri 79.4% bityo ugera kuri 83%. Imibare rero y'ibarura rusange ya 2022 igaragaza ko ngo mu Rwanda ngo hari ingo miliyoni zingahe eshatu n'ingo ibihumbi 312 ngo ni ingo 743 ngo naho ngo urugo rumwe ngo rukabarirwa abantu nibura 4 barubamo. Minisitiri w'Intebe muramuzi ni Dr. Edouard Ngirente aherutse rero kubwira inteko ishinga amategeko ko ngo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi wiyongereye mu myaka ishize, bityo bitumwa rero ngo amafunguro yiyongera ku baturage ndetse ngo bwiyongera ku bwinshi ndetse no mu bwiza. Amata rero ngo abanyarwanda banywa ngo yavuye kuri litiro 66 z'amata mu mwaka wa 2017 bityo zigera kuri litiro zirenga 79 mu mwaka wa 2024. Ubuhinzi bukorwa rero ngo n'abarenga 69% mu gihe rero abakora ubuhinzi bugamije isoko ngo bavuye kuri 37.3% mu mwaka wa 2017 bityo bagera kuri 49.0% mu mwaka wa 2024. Ubushakashatsi bw'imibereho rero rusange y'ingo bwa 7 bugaragaza ko ngo umunyarwanda ngo ushobora gukoresha arenga ngo ibihumbi 5,600 y'amafaranga y'u Rwanda agura rero ngo ibiribwa. Aya niyo mafaranga ashobora gukoresha. Hanyuma rero ngo imyambaro ngo n'ibindi ngo atabarizwa munsi y'umukene. Abakene ngo bwarashize. Imibare igaragaza ko abantu barenga miliyoni 1 n'abantu 500 ngo bavuye mu bukene hagati ya 2017 na 2024. Turakomeza tuva mu bukene koko. Ikindi nakubwa no kuri Rwamagana abaturage ngo bijurije ibiro by'akagari byatwaye miliyoni 64 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni abaturage bo mu wehe murenge? Abaturage mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Munyiginya ni mu kagari ka Binunga biteguye rero ngo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora bataha. Ibiro by'akagari byabatwaye miliyoni 64 z'amafaranga y'u Rwanda bisimbura ibiro byari bishaje byabateraga ipfunwe rwose niko bavuze. Ibi biro rero bishya ngo byatashywe ku mugaragaro ku wa 4 tariki 3 Nyakanga 2025 mu gitaramo cyo kwishimira umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 31. Ibi biro rero bishya ngo bigizwe ngo n'ibyumba 6 ngo birimo rero ngo icyumba kizajya gikorerwamo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari, icyumba kinini cyane, icyumba rero ngo kizajya ngo gikorerwamo na sedo ndetse n'ibindi byumba bitandukanye. Ayo nguko mu mafoto mbona rwose ibi biro byari bishaje rwose by'akari akagari. Yemwe abantu bahu mu Munyiginya muri amahoro, ibi biro byari bishaje, reka mwibakira ibishyashya rata. Ikindi wamenye nuko Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yashimye cyane inzobere mu buvuzi zaturutse mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zafatanyije rero ngo n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Ahangaha ngo ni mu kuvura abaturage barenga ibihumbi 40. Yabigarutse rero ejo hashize byari tariki 3 Nyakanga 2025 ubwo rero ngo ku bitaro ngo biri ku rwego rwa 2 bya Kibungo ngo hasorezwaga rero ibikorwa by'ubuvuzi byari bimaze rero ngo ibyumweru 2 birimo gukorwa n'abasirikare b'inzobere cyane mu buvuzi baturutse mu bihugu bitandukanye bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ni igikorwa rero cyabaye umwihariko cyane muri uyu mwaka kuko rwose cyabaye impurirane y'ibikorwa by'ingabo zisanzwe zikora buri mwaka cyane imbere mu gihugu. Ibikorwa rero byo kuvura abaturage bya East African Community ndetse no kwizihiza imyaka 25 polisi y'u Rwanda imaze ifatanya n'abaturage. Muri iki cyumweru kandi abaturage rero bavuye
bavuwe indwara 10 ngo zirimo indwara zo mu mubiri, iz'amaso, iz'ababyeyi, indwara zo mu kanwa, iz'abana, kubaga amagufa ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko ibikorwa rero ngo byakozwe n'ingabo za East African Community muri uyu mwaka ngo byaje bisanga ibindi bisanzwe bikorwa n'ingabo na polisi by'u Rwanda ngo bimaze rero ngo amezi 3. Avuga ko byatanze umusaruro kuko ngo abaturage barenga 40,000 bahawe ubuvuzi. Hanze iyo giterwa inkingi ho ngo bimeze bite? Ingabo za Ukraine zatwitse ububiko bw'intwaro z'Uburusiya zari zibitse rero ngo mu mujyi wa Donetsk, ariko ngo bwari bwarawigaruriye uyu mujyi. Nyine amashusho yakwirakwijwe rero ku mbuga nkoranyambaga hagaragaza ko rero ugu guturika gukomeye cyane mu gace kayegereye rero ngo ububiko bw'intwaro z'Uburusiya. Iyi nkuru turimo kwikura kuri BBC ivuga ko ngo yasuzumye rero ngo amashusho meza cyane ngo irebye ngo uburemere bw'uku guturika ngo bwabayeho. Guturika kwabayeho rero ngo n'ahantu ngo habereye ngo biriya bintu ngo ntabwo byari byoroshye. Ngo mu gihe rero ngo byaba byemejwe ko ngo ari igitero cy'ingabo za Ukraine ngo byaba ari uruhererekane rw'ibitero biyibasira ibice bigaruriwe rero n'Uburusiya hagamijwe ngo kubuca intege mu rugamba bumazemo ngo imyaka buhanganyemo ndetse na Ukraine. Muri Tanzania ho rero ishyaka riri ku butegetsi muri Tanzania CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi yatangaje ko ngo kuzuza ifishi y'umukandida ngo ku mwanya w'umudepite ndetse n'ubujyanama ngo igikorwa ngo cyakoreshejwe ngo amafaranga menshi cyane ko ngo cyashojwe ejo hashize byari kuwa 3 tariki 2 Nyakanga 2025 ngo rero ngo habonetse amashiringi miliyari 2 ndetse n'ibice 7. Mana nyagasani dore ibifaranga. Umunyamabanga ushinzwe iyamamaza ngo ndetse ngo n'amahugurwa cyane ngo muri ishyaka rya CCM yitwa Amos Makala, ubwo rero yasozwaga iki gikorwa cyo kuzuza ifishi y'umukandida nyine ushaka kwiyamamaza umwanya w'umudepite ndetse n'umwanya w'ubujyanama ngo habonetse abantu 5,475 ngo mu gihe rero muri abo ngabo ngo harimo 4,109 ngo baturuka mu bice by'uturere twitora. Amos yavuze ko ngo buri muntu wese washakaga rero kuzuza iriya fishi ngo yasabwaga nibura kwishyura amashiringi 5,500 ariko ngo bityo ngo abujuje ifishi bose uko ngo bari 5,000 bagiye bishyura rwose, maze mu gihugu cyose bayakusanyije basanga bagejeje miliyari 2,700 by'amashiringi yahariya muri Tanzania. Andi makuru nababwira no kwihuriro AFC Ventura rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo ryatangaje ko ngo mu gihe cyose bajyaga mu biganiro byabahuzaga na leta y'Idoha ngo rero ngo by'ibiganiro nyine byaberaga hariya Idoha ngo basangaga ngo abahagarariye leta ngo bamaze ngo bameze nk'abagiye rero ngo kungurana ibitekerezo kuko ngo batashaka kumva ngo ingingo yo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara. Yego rata nuko byagendaga. Yego byatangajwe rero mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku itariki 3 Nyakanga 2025 aho umuyobozi wayoboye rero itsinda AFC Ventura mu biganiro by'Idoha yitwa Benjamin Mbonimpa yavuze ko rero ngo mu gihe ngo cyose ngo bageze hariya muri Qatar ngo biteze ko ngo hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara. Leta ya Kinshasa rero ngo ikabitero twatse bazaga rwose baje nko muri holiday bazaga baje nko bagiye mu biruhuko rwose birangira ubwo nta kigezweho. Mwabantu mwibe ni iki mwugagira inkamwe tujye muri Kenya.
muri Kenya rero ngo bimeze bite? Umugabo ngo yatetse umugore we maze amugaburira abana, ariko mana umugabo witwa Stephen Oselio ngo uherutse ngo kwica umugore we ngo yarangiza akamutekera abana be. Abaturage rero ngo bamufashe baramukubita cyane ndetse barangije bamutwikira mu ruhame, nkuko rero byemejwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara ya Nyamasheke Chiputele. Amakuru rero ngo yatangajwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara ya twari tumaje kuvuga yitwa Nyamasheke witwa ngo Chiputele. Ni mu kiganiro ngo n'itangazamakuru ngo yemeje ari amakuru ava kuri mugabo bamutwitse kuko rwose ngo yakoze ibikorwa by'ubunyamaswa. Umuyobozi wa polisi rero yavuze ko rwose biriya bintu uriya mugabo yakoze ari ubunyamaswa cyane. Yakomeje avuga ko ngo nyuma yaho uyu mugabo rero abuze ibisobanuro ngo abaturage bahise rero bagira amacenga maze barangije bamusaba ko bajyana mu rugo rwe. Bageze mu rugo rwe basanganizwa n'umunuko mu nzu. Abaturage rero bahita bakeka ko ngo uwo mugabo yaba yakoze igikorwa kibi cyane, ariko yaje kubabwira ko umugore we ngo yamutekeye abana, ariko mana uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ngo amaze igihe rwose yitaba amatelefone hirya no hino rwose ku isi bamusaba kongera kugaragara muri politike mpuzamahanga. Uwo nawe ni Joe Biden. Ni ingingo Joe Biden rero yagarutseho ngo ubwo ngo yari mu nama hariya i San Diego, byari ku itariki 2 Nyakanga 2025. Yavuze ko rwose ngo uretse ngo abayobozi b'abanyamahanga bamuhamagara, ngo hari n'abagize rero inteko ishinga amategeko muri Amerika ngo bajya baganira kuri telefone, cyane cyane baganira kuri politike ya kiriya gihugu. Biden yavuze ko rero ngo muri iyi minsi ngo ahugiye mu bijyanye no kwandika igitabo, ngo cyane cyane iki gitabo ngo kizaba kigaruka ngo ku myaka 4 ngo yayoboye Amerika. Uyu mugabo rero w'imyaka 82 ngo yayoboye Amerika imyaka 4 yonyine kugeza muri 2024. ngo rero ngo ntabwo yigeze rero yamamaza indi manda, cyane cyane ko iyo manda yari kuba ari iya kabiri, ngo ni nyuma yuko rero ngo kudatanga ngo nk'umukandida wihagarariye ishyaka rye. Hano bavuga ko ngo bijyanye n'imitekerereze ngo rwose ngo nta kintu kirimo. Ikindi wamenye no ko kuva Donald Trump ngo yamusimbura yagaragaje kutumva rero ngo kutavuga rumwe n'abayobozi b'i Burayi ku ngingo zitandukanye zirimo intambara yo muri Ukraine n'imikorere ya NATO, uriya muryango w'ubutabarane nyine. Ikindi wamenye no ko ngo ubwato bwari butwaye abantu 65 rwose ngo bwarohamye ngo hafi y'ikirwa cya Bali hariya muri Indonesia maze hapfa abantu 4. Ni impanuka yabaye rero ku wa gatatu tariki 2 Nyakanga 2025, ariko icyo wamenye kugeza ubu ngo abarenga abagera kuri 30 ngo ntibaraboneka, ngo nubwo rero ngo ibikorwa by'ubutabazi bugikomeje. Ubu bwato rero buzwi nka KMP Tunu Pramaja, ubwo rero ngo bwavaga ngo mu gace ka Ketabang ngo bwerekeza Igirimanuka muri Berlin. Ubwo no kuva ngo amakuru yibanze cyane ngavuga ko ngo ubu bwato ngo bwarohamye ngo nyuma y'iminota 30 buhagurutse, bitewe rero ngo n'umuhengero ukomeye cyane wari mu nyanja. Kugeza ubu bwato rero ngo barokotse ni 31, aho rero benshi ngo muri bo ngo basanzwe batawe ngo bataye ubwenge, bityo bakaba baremba ku mazi. Aha nuko nguko bimeze. Nabwiye ko umushumba wa diocese ya Lubumbashi yitwa Fulgence Muteba Mugalu yategetse rero ifungwa rya paruwasi yaragijwe rero mutagatifu François d'Assise yo mu gace ka Luano. Ubwo impamvu rero yabikoze nuko musenyeri rero ngo Muteba yavuze ko ngo mu ijoro ryo kuwa mbere Nyakanga 2025 ngo abajura bateye kiliziya ya mutagatifu François d'Assise rero ngo biba ibikoresho byose byifashishwa muri misa. Batwaye iki Eucharistia, ubwo ni hostia, abantu biba bakiba na divai we na padiri anisoni na rusoni koko. Yavuze ko ngo mu byibwe ngo harimo ibikoresho byifashishwa na padiri rero ngo atura igitambo cy'Eucharistia ngo by'umwihariko mu gihe asengera umugati na divai, bityo ngo bigahinduka umubiri wa Kristo cyangwa umubiri wa Yezu. Nuko intumwa ya musenyeri rero yitwa Emmanuel Mumba ngo yavuze ko ngo abajura bamennye rwose tabernakoro
aha ni hariya habikwa rero ukarisitiya ngira ngo abanyagatolika murahazi, maze rero bakuramo izarimo zose, ubwo ndabara ukarisitiya, maze rero ngo biba umusaraba wo kuri aritari, ngo biba rero ngo ibitambaro bya bindi biba by'umweru byiza cyane, kandi mw'abantu mwe batwaye ingoma, batwara mixeri, mbese muri make barabyibye byose barabirangije mw'abantu mwe, batwaye na piano ya yindi rigira indirimbo, hari n'abayita orugi, ariko abajora muratinyuka mukayibona n'ikiliziya. Ni ukuvuga ngo rero ngo Musenyeri Muteba yategetse ko rero ngo iyi paruwasi baba bayifunze kugeza igihe rero ngo bizaba ngo bishoboka ko ngo hasomwa misa igamije gusana ibyangijwe, anasaba kandi inzego z'umutekano gutangiza iperereza kuri ibi bikorwa by'ubujura. Dusubiye muri Tanzania, Minisitiri w'Intebe yavuze ko ngo rwose atazongera kwiyamamariza ku budepite, ngarabiterwa n'ikiriro. Minisitiri w'Intebe wa Tanzania Kassim Majaliwa yatangaje ko ngo ataziyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu ngo mu matora ateganyije mu Kwakira 2025. No kuvuga ngo umunyamabanga w'ishyaka Chama cha Mapinduzi mu karere ka Ruangwa yitwa Abbas Makweta yavuze ko ngo Majaliwa ngo ubwe ngari we wivugiye ko ngo atazongera guhatanira rero ngo umwanya w'umukuru w'inteko wa PM, Prime Minister, Minisitiri w'Intebe. Ikindi wamenye nuko uyu nguyu yagiye ku mwanya kuva muri 2010, uyu Majaliwa ngo yari umudepite uhagarariye akarere ka Ruangwa, aza rero mu kugirwa Minisitiri w'Intebe muri 2015 na Perezida John Pombe Magufuli waje kwitaba Imana. Makweta yavuze ko ngo uriya Majaliwa ngo rero ngo yageze mu biro bya CCM nka saa 7 ngo ntiyafata rero impapuro zabashaka kuba ngo abakandida ku mwanya w'abadepite. Ubwo nuko yemeye kuba umushomeri nta kundi, ubwo hari ibindi ahugiyemo. Ikindi nabwira nuko abanyapolitike rwose bakomeye cyane ngo ndetse nabari abanyapolitike bakomeye ndetse ngo na bamwe mu basirikare bakuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo biravuga ko ngo rero bamaze iminsi rwose mu biganiro n'umuyobozi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo rero umutwe wa 23 ngo babe bayerekezamo cyangwa baryerekezamo. Byatangajwe rero n'impuguke z'umuryango w'abibumbye ngo muri Kongo muri raporo rero yasohoye muri Gicurasi uyu mwaka mbere yo gushyikiriza rero akanama gashinzwe umutekano muri Loni. Ziriya mpuguke rero zasohoye rero ngo iriya raporo ngo nyuma y'iperereza ngo zari zimaze igihe zirimo gukora kugera muri Mata uyu mwaka. Biravuga ko rero uyu wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila, Moise Katumbi ndegero na General Numbi ngo barishobora kwerekeza muri AFC M23 maze ibintu bikagenda neza. Mw'abantu mwe mu Burundi ngo bimeze biterira. Imbonera kure zirashinjwa rero ngo kwica abayoboke ba CNDD-FDD batandatu mw'abantu mwe. Ibi byabaye ku wa mbere ushize, ubwo rero ngo mu mudugudu wa Gasarara ni muri komine ya Nyabibara Nyabiraba ni mu ntara ya Bujumbura. Ngo abantu rero batandatu bose ngo babayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ngo bishwe n'agatsiko kayobowe rero ngo n'imbonera kure. Mbibutse ko imbonera kure urubyiruko rwa CNDD-FDD ngo bashinjwaga rero ngo ubupfumu ngo nta n'ikimenyetso batanzwe. Mw'abantu mwe umuntu wamushinja ubupfumu nta n'ikimenyetso na kimwe ufite ukarenga ukamwica. Abantu rero batandatu barishwe mw'abantu, nta nubwo ibintu biba byoroshye. Abatanga bamye rero bavuga ko ngo abahohotewe rero ngo biciwe ku mugaragaro ngo cyangwa ngo mu ngo zabo, ngo abagabo rero bari ngo babiri ngo batwitswe ari bazima, ngo abagore 4 bicishwe inkoni n'amabuye. Ikindi gitero rero ngo cyabaye ngo ku mwanya ku manywa y'ihango rwose ngo mbere y'umunsi wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 63 igihugu kimaze kibonye ubwigenge. Mw'abantu mwe reka ngushimire wowe twabanye muri aya makuru, nkubwire ko mukanya n'ubundi turakomeza turyoherwa n'amakuru. Ndi Rwema Thierry mwifurije gusaza udasabirije kandi Uwiteka akumwenyurire.